Officer Rangba Kaperton 67 Battalion Central Reserve Police Force CRPF Napolo P Hokip Inspector rengkat bat kipulet na Mausen Ram Police Station hakajingelam jong uba H Thaba Officer in Charge kila penlong ya kajingelang batai bat pensyai patba syaki samla ka than riwar halau ba ban penslur ki samla penrung hakikam pulet jang Sarkar India ki bakenthop ya ki pulet CRPF Border Security Force SSB Indo-Tibetan Border Police Assam Rifles National Investigation Agency NCB Central Armed Police Force but SSF ya kani kajingelang hikai bat batai la penlong ha Multi Facility Center Lauba East Khasi Hills District haka khanriu tarik ukala lengkot uba Olan Singh Sun MLA Mausen Ram ulalong ukong san haka ni kajingelang patba haka jingkran jung hakmat ki babon ki samla uba Olan ula kentu bat penslur ki samla nakani kathan bandrung haki perton pulet jang Sarkar India lengba kini ki perton pulet ki samla kin yo alat ban sha hikai bun ki phangjing stan kin yo ru ban itrei hakeleng ki jela jang kari India kani kan penyar ki jingmut jing perkhat bat ka jing no i jingai jungki nalor kata katulop bat ki jing mentoy babon jat kin yo hakapor baki trei bat hadin baki lasong thaj na ki kam dan kam kemensi baslur bat kamon bajuat bandrung syakini ki perton pulet laong ula penslur ru ya ki samla na kene kathan riwar bandrung kam hakini ki perton pulet balajer kerteng hane join the training session karne ke training kan yara ki undai to ba pinyo kam haku isikta kumno pin kre la jom kumno pin mare kai mi kre ki hapolo ki recruitment ko da police force central police force kini ki batai ka training kan yara bo ki pin dana kani kami berbagai juga awareness program orang ni hal ini tanya ni kalau dah itu kami berapa sih bagi ya kami tak depending on the demand last time organize itu kalau masam blok jadi feel that sekian jawab dengan persiapan penuh dengan jabing yang kena ya jingdong kam jang awareness program kani kami bertak bangna kebangga ban mapi ini berubah di kuat kedul di kuat syai mentangan anak saya ni pinoyanga ai urmina ngala panai fitamani lalu patum yang akan share betul lalu patum yang akan share di no kadon kawati kadon kawatu leitong ni kejuru ko pipan kama kashto ngan kadon pi kuno punya ka if you ask for me a glass of water there is no problem I can give you a glass of water but if you want me to give you cooking water or the water that you need at home, I will show you where is the stream. Go to the stream and scoop the water. Take the water there and use it at your home. Can you I care about your future. I care about your career. Because nowadays, if you go out from here to your station, you will meet so many boys and girls if you ask them what do you have. They have so many degrees in hand, BA, MA, but no job, no future. That is my concern. Pinlay na niya station, pinapans ni, bunga hindi ko pinapans ni, degree doesn't matter. What matters you is your future, your career. We are here to show you where is the future. Where is your avenue for your future? Where is the scope for your future? Ni perkhidmatan tentang awal ini. Nomor 1, kalau awak jumpa dengan jenis lain juga, ia kaya kerja juga, ia mimpi juga, ia kerja. Walau don ki officer bami nak islam mimpi, kalau jenis lain juga islam mimpi, jadi sonsor orang islam mimpi, bapila bersyukur kamu ayat itu. Dengan yang berkata ia kalau awak mimpi. Nomor 2, kaji ko awan kamu jam di kena sama kaji kudu kamu kudu jam kamu dari kamu jam kadon hakiki yang beri lagi teristau pindah belum employable pindah belum kibru kadon kadiman kayu ke market demand kali kembali ini kayu kadiman demand juga ini kadiman kuno lebih dan ke skill pindah ke degree pindah ke kejingan lagi sudah kejingan lagi kadiman kadon pindah belum lagi employable asset kibar ka company la nega agency la nega sector ki kam ye phi ki don ba ka
opportunity. Pipang manyin mera. Kishiti itu betul kita kishiti. Tentang kata-kata ikhna jadi dia nomor haba pingwa apa syakri. Ya nanti ya kain kesem ya pasti kerja itu lain kata kini di pada kamera. Misuk kisah peace and harmony haba pasti apogari because of this force. We all operate these forces, maybe police forces, central police forces. Kita wangra yang peace and harmony, habo pasti region they are peaceful. Lalu order relate peace and freedom. Why they don't say? Because they are these people who guard us. Still, the law and order. Who are those people responsible for the law and order? The CRP, the police, they work together. Look at the law and order in the state. Apa yang mediation sudah selesai pasti kita ini nanti. Tentang pun yang itu lagi di betul kan. Kini di department betul kamar. Bermuara itu selesai. Kalau itu apa pasti. Kemudian selesai kemudian kalau apa. Nasional ini kamu. Na apa ini? Bagi badan ini. फिर एलएम का मैसेज यह के बुंदा दुनिया यह का opportunity यह का kamu keba phinon hadan phir snap ini jingkai ni ka ek kamu keba minginon ka ek galak bagi kam habo ni force एलएम ni khawar hagi para nasional nomor 1 hagi jisya tu ni program ilmu berkam kata-kata nomor kini program Kira making efficient. Kan kira ini give identity. Kan kira ini privacy. Kan kira ini benefit. Kan kira ini property. Bersama dengan kebor. Jadi jintan kamu. Piku aku macam bagi kamu bagi iklan bagi apa bagi kamu ni. Dia nala simpiai ini nado men kerja simpiai ni kamu ni tahu ni. Nala simpiai nado state government. Ngalayan dulu ya dihe CRP, dihe SL, dihe polis ngalayan dulu to discuss with them how to give an awareness program to my youth in my locality. Nakata that is what we are here today. Nakata kada ni gantu ni mona. The gantu quickly nakata kalau you I concern for your future. I concern for your career, and that's what we are here today. Tapi komen ni kuat tahu. Buntahi, badan kata komersial pun sah kita jalan relay, interest tahu, aku nak kalian tu, kumar mantri ni, siapa nak lari, tapi balik comes new, ya gini juga, dan kimura case, bukunya, what if kami kan, mana jom bukunya, kita harus tanya dengan jail, bagi kiam, pengadang dan pemainang police station, as officer in charge, atau dan juga buat kenal itu, aduh tahu dengan jail nak mengilat, nomor 2, interest tahu, kita Mereka museum di Mailat ini. Jika kau kaya kita bahagi, konflik antara kombat, kat haji bisa satu jil. Jika tu kaya satisfaction ini boleh mengilat bahang nak terima kalau justice begitu bercanda ben. Ini macam yang baik dia dah. Tentang Muslim juga kan 1% dari recruitment. Di bawah ni kamu keren.